دما خوش ببینرین هیجا ایرو 14 سبات 2024 روزان روزا چهارشنبه بویر رو گشترین هری سری که هری بالکشین کو دناوا روزه در قومین امی حال بدن جواره دناوا نوچین داویا روزه ده پیشکش میکنه. ببینرین هیجاش بو شرمزار کرنا کمپلا نابنتوی یا لدیجی ریبر آپو چالکین درسیل کانتونا جزیره تینه لدار خستن ایروجی به حضران خلک کانتونا جزیره داکتن قادان او کمپلا نابنتوی شرمزار کرن پیک هاتین هرمی پیاما بلند کرنا تیکوشین حتی آزاد کرنا فیزیکیا ریبر آپو دان. به وی بانگی خلکی دربیسی داکتن قادان و کمپلیال دیجی ریبر یا اشتی ریبر آپو شرمزار کرنه. پشتی مشی خافتن هاتن کرن و هات گوتن. امیل سر یاری برا پو بمشن و تواهی کمپلو ایدیشان والا درخنه. تحت شعار الحرية للمناضل عبد الله أوجلان والحل السياسي لقضايا المنطقة. پارتیا نوژن و دموکراسی یا سوریه جیل تربس پیدا خویانی داو گوته. بدنگیان ناو نتوی لهم بر سوجین که دولتات سرکی لدیجی ریبرا پو پیکتین هفکاریا بوی سوجیره. ام بتوندی کمپلوی و تجیدا کو بوی دوام و شرمزار دکن و تقاز دکن کو امی ببر خودان و تیکو شناخو ریبری خو آزاد بکن. لقامشلو عامودي گرکی لگیت الحمیس چلاغا و دیرکی چالکیا خوندنا پرتوکنی ریبر آپو جالی جنان با هات لدار خستنه. د چالکیان ده دیار کرن کوش بو آزادیا فیزیکی ریبر آپو وره بدست خستنه دوید فلسفه یاوی ده کور ببینه. حيث يمسك اليهود دوما بزمام التحكم بالمال ويدركون به همان آرمانجیشنین جوان لقامشلو پیشنگه که جبو پیشاندان وینه و پرتوکنی ریبر آپو لدار خستنه. کنگراستار لتل براکجی جوینه که درباره کمپلویان ناونتویده جبو گل لدار خسته. د جوینه دبال هات کشاندن سر آرمانجین کمپلوگران و هات دیار کرن کو ببر خودانه و آرمانجی والا هاتن درخستنه. پشتر دن گیری براپو هات گهدار کرنه. بله هر چالکین لدیج کمپلا پازدی سباتی لحرمی لسر اصلا حرمی دوام دیکن نتنی کانتونا جزیره لفراتی کانتونا رقا طبقا منبج او حلب جیب چالکین جور به جور کمپلاهات شرمزار کرن لکانتونا فراتی و طبقای مشین دریش پیهاتن مجلس مالباتین شهیدان کانتونا رقا جی چالکیه که کن ودانی لدار خست. لهرمی بچالکین جور به جور کمپلویان ناونتویت شرمزار کرنه. لعین عیسا بصدان جشینی و کوچبرین گریسپی بمشاکی کمپلو شرمزار کرنه. د چالکی ده کسین کو آخوین دیار کرن کو بازده صباتی روژه کرشه آرمانجی امحا کرنن ناسنامه یا گلین آزاده. دسته یا آبوری یا کانتون افراتی سمینره که درباره کمپلیان ناونتویل دار خسته. جبر بی هوی تبگر آزادی لحق شرقاچه کردستان و ناو جهان دا کمپلگین حمله مشادری جیا دوه لنافچی استرینیا کوبانی دست بگیر دروژا دوی منده یا.
مشا جالیه تفگرا جوانین شورشگر و یکی تیاجنین جوان و هاتی ارگانیزه کرن به جوش دوام دکه. مشاج جسری نافچی سرینی دست پیکریل بردر شارداریا گل و گوهری میتینگی. مجلس مالبات شهیدان کانتونا رقایج با شرمزار کرنا کمپلویا ناونتا و یال دیجی ریبر آبو چالکی کی کون ودانی لدار خسته. حرية المجتمع من مرافعة دولة الرهبان السومريين كل المرافعات. لتبقى يجيش بو شرمزار کرنا کمپلوی مشادریشا دروجان هاد دست بکرن. بصدان جوانین جکانتونین تبقى رقا من بجود رازوری تولیم شیبون. لکانتونا من بجیجی کمبوناج نانازن نوبیا سازیا مالباتن شهیدان و گازین شرد زاخویانی دان. دا خویانیان ده برخودانا ریبراپو هات سلاف کرن و هات دیار کرن کو به بلاف کرن رامانین ریبر عبدالله اوجلان لتواهی جیهانی کمپلو ببین کت. شینین دیرا زوریجی به همان دا خوازه دا کتن قادان. گازین شریین تاخا شیخ مقصودا حلبیجی دا خویان یکدان. گازیان بانگ لهر کسی کرن کش بو آزادیا فیزیکی یا ریبراپو آستا برخودان و تیکوشینی مزن بکنه. هر دو باسکن مشا مزنی آزادیه ین دوه لآمده گهشتن هفت روژا چاردیان ده گهشتن ناوندا باجاری رحایه ده پیامین ایرو هاتن داین ده جاره کدن بانگا خورد کرنا تیکوشینا لدجی تجرید هاته کرن او هاته گوتن ده داویا و مشه دجی جبوم همویان آزادی هیا ده پایین راوزگاه ها داویا مشان سبیل گنده آمارایی به. هر دو باسکن مشا مزن یا آزادی ین دوهل آمده گیشتن هف ایرو چون نافچه سویرک آرحای. مشوانان دستپیک پیشنگ و تکوشیرین تبگر آزادی ابراهیم آیهان و محمود زنگین ببیرانین. تاوی باران ایجی مشوانین آزادی پشتر حتی آبایا دم پارتی بدروشمیان مشیان. هفسروکا گشتیا DPP چیدم کلشکن و چار لبر آواهیا دم پارتی یا نافچه خطابی گرسهی کر. چیدم دیار کر لداویا و مشیده جبو من همیان آزادی هیا و بانگا خودکنا تکوشنال دجی تجیده کر. پشتی پیامان مشوان بر براوسکه خویادن نافچه جرن رش آنگو هیلوانی و بریکتن. مشوان انگیشتن لور حتی نابندا نافچه مشاخه دوام کرن. باشی لبر آواهیا پارتی داخوانی هاته داین. جمشوانان پارلمنتر دم پارتی özgür بارتن دوباره کرد که یکانه مخاطب پرسکریکا کرد ریبر آبویه. پشتی سردانال ناوچه جرن رش ریوین آزادی دروژا چاردان ده گیشتن ناوندا باجار رحایی. تی پایین راوسکه ها داوی آم مشوانان سبیل گنده آمارایی به. چالکه رونشتنی یا به داخواز آزادی فیزیکی ریبر آپو که هر روژا چارشمی لبر آواهی نتوین ییبو یا لباجار جنوی یه سویسری دیل دارخستن دوام دیکه.
Di çarekî vê hefteyê de banga tevlîbûna meşa li bajarê Kolin ya Almanyayê ku bi duruşmeya hûn nikarin roja me tarî bikin bê li darxistin hate kirin. Çalakvan Rıza Çetinkaya têkildarê meşa axivî û got, gelê Kurd wê careke din xwedî li vîna xwe derkeve û vê pergala işkenceyê hilweşîne. Her wiha çalagerên ku 24 roj jin ji Parîsê heta Strasburgê dimeşin jî bank li hemû Kurdistanê û dostên wan kirin ku di vê têkoşîna azadiya fîzîkî ya rêber Apo de Kolinê bikin kelha berxwedanê. Laliyê din meşa internasyonalîstana ku ji bo azadiya rêber Apo ji Basilê heta Strasburgê dest pê kir, di roja çaremîn de li Salzê dewam dike. Internasyonalîstan li ber şaredariya Salzê kompla navnetweyî bi daxuyanekê çapemeniyê şermezar kirin û wiha gotin. Dewleta Tirk bi qirkirin û dagirkeriyê bersiv daye bangawaziya çareseriya aştiyanê ya Pirsgirêka Kurd. Ji ber vê yekê têkoşîna gelê Kurd têkoşîna me ye. Di daxuyaniya internasyonalîstan de hat destnîşan kirin ku heta rêber Apo bi fîzîkê azad nebe wê têkoşîna xwe bidomînin. Hevdê Sibatê li Kolonya Almanyayê meşeke girseyî wê pêk were di meşa ku wê ji bo şermezarkirina komploya navnetûyê pêk were de banga tevlîbûnê her ku diçe zîdetir dibe û bank li her kesê jî têkirin. Keneke û kecedeke Ewropayê gotin bi rihê seferberiyeke xurt em bersivê bidin hêzên komploger. Konseya Rêvebera Kongreya Netewîya Kurdistanê kenekê bi wesîleya salvegera komploya navnetewî ya 15 Sibatî halîdijî rêbera Apo daxuyanekî nivîskî weşand û komplo şermezar kir. Kenekê diyar kir ku komploya navnetewî di kesayeta rêbera Apo de li dijî tevgera azadiya Kurdistanê hat kirin û wiha got. Tîfaqdarên dewleta Tirkiye, dewletên Yekbûyîna Amerîka, dewletên Yekîtiya Ewropayê, Yunanistan, Rusya, İsraîl, Misir û Kenya ji bo berjewendiyên xwe hemû normên mirovî û exlaqî bin pêkirin û bi dek û dolaban Brêz Öcalan radestî dewleta Tirkiye kirin. Kenekê daxuya kirin ku dewleta Tirkiye niha jî li her derê ji bo doza gelê Kurdî neynaskirinê êrişên xwe bi dijwarî didomîne. Kenekê wiha dawî li daxuyaniya xwe anî. Li çarçoveya vê kampanyayê de bi pêşengiya dost û hevalên Brêz Öcalan, hevdê Sibata 2024 roja şemiyê li bajarê Kolin ê Almanyayê meş û mîtingeke mezin li dar dixin. Em bang li hemû Kurdistaniyan û dostên xwe dikin ku beşdarî vê meşa mezin bibin û weke 15 Sibata 1999 dengê azadiyê bilind bikin û komplogeran şermezar bikin. Kongreya Civakên Demokratîk a Kurdistaniyên li Ewropayê jî daxuyanekî nivîskî da got. Em li hemberî te jî di îşkence û bêdadiya ku ev 25 salin dewam dike di hevdeyê Sibatê de li Kolnê seferber bibin. Tirkiya, Kurdistan û Rojhilata Navîn di qonaqekê krîtîk re derbas dibe. Li aliyekî qetîlam û hewildana dagirkeriya dewleta Tirk, li aliyekê din jî tejîta giran a li ser rêbera Apo êrîşa dagirkeriyê li hemberî gelên Kurdistanê zêdetir dibe. Kecedeka Ewropa banig li CPT, Konseya Ewropa û Netewên Yekbûyî kir ku dawî li bêdengiya xwe bînin û ji bo dawîanîna sîstema îşkenceyê ya li îmraliyê şandeyekê bişînin giravê. Her wiha banig li tevahî gel, dost, demokrat, şoreşger, rewşenbîr û her kesî dikin ku tevlî meşa mezin a li Kolnê bibin. Bi ruhê seferberiyê, bersivekî xurtê bidin hêzên komploger. Meclisa Suriya Demokratîk Mesedî êrişa li dijî Federasyona Gaziyan ya li Qamişda ku ji aliyê dewleta Tirkiya dagirker ve pêk hatî şermezar kir, Mesedî bank li koalisyona navnetûyê kir ku helwesteke ciddî nîşan bide. Meclisa Suriya Demokratîk derbarê êrişa dewleta Tirka dagirker a li dijî Federasyona Gaziyan a li Qamişlo di 11 Sibatê de daxuyaniyek da. Mesedê êrişweke mezintirîn sûcên dewleta Tirk li dijî Sûriyê binav kir û wiha got. Armançkirina navenda Gaziyan mezintirîn sûcên dewleta Tirk li dijî Sûriyê ye.
ev peyameke zelale ku dewleta Tirkiyên jî destekê dide rêxistina terorê ya Daişê. Her wiha di daxuyanî de ev êrişa hovane ya li dijî navendekê wiha ku semboliya wê di wijdana Sûriyeyê de bi giştî heye bi tundî hat şermezarkirin. Mesedê diyar kir ku endamên navenda gaziyan bûn armanca êrişê ji ber tevahî cihanê ve şer kirine û beşên laşê xwe dan. Di berdewama daxuyaniyê de bank li koalîsyona navnetewiya têkoşîna li dijî Daişê hat kirin ku li kêreka hevkarên xwe ku li dijî terorê şer kirine bisekinin û li hember hovîtiya Tirkiye a li dijî heremên Bakur û Rojhilatê Sûriyê helwestekê ciddî nîşan bide. Her wiha bank li civata navnetewî Yekîtiya Ewropayê û komkarên dewletên Ereban hat kirin ku ji bo bidawîkirina êrişên dewleta Tirk û binpêkirinên wê yên li dijî xaka Sûriyeyê bi erkê xwe derkevin. Di dawiya daxuyanî de bank li hemû hêzên niştimaniyên demokratîkên Sûriyê jî hate kirin dewleta Tirka dagirker û êrişên wê red bikin û tevlê diyaloga niştimaniya ku Mesedê ji bo çareserkirina krîza Sûriyeyê daye dest pêkirin bin. Mesedê ev yek jî weke rêya tekaneya bidawîkirina dagirkeriya Tirk û hemû hêzên biyanî ser xaka Sûriyê kir. Gelên herêmê malbatên şehîdên xwe bi tenê nahêlin li kêleka hevdesekinin û li kîjan cêbe xwedî li şehîdên xwe derdikevin. Îro li çend bajarên Bakur Rojhilatê Sûriyeyê merasîmên sersaxiyê yên ji bo malbatên şehîdan hebûn dibin konên sersaxiyê de careke din hata gotin ew serî li hemberî êrişan natewînin û berxwedan bi serkeftinê tacîdar bikin. Doh li sê goristanan merasîmên cangoriyên azadiyê pêk hatibûne. Piştî merasîmê xelkên herêmî malbatên cangoriyan li bin konê sersaxiyê bi tenê nahêlin. Ev derê bajarê Kobanî ye. Meclisa malbatên şehîdan a herêma Firatê ji bo şehîdê Sorxwînê Rojhilata Azadî Dêrik û Çîçek Kobanî konê sersaxiyê vedan. Hevarekî pir tekûşer bû di koranên Kobanê da bi mil li kêreka hevarê xwe bû û şerê herî giran û tekûşîna herî giran da cî xwe girt. Em dibêjin wek hevar Sorxwîn derî hevarekî gazî bû. li hema hevalekî şkar û xebatê xwe ti carî xweşin da nekşand. Heta dawî şokdarê lêber Apo bû, şokdarê şehîda bû, şokdarê tekûşîna azadî bû. Kesên li bin kona axivîn behsa fedakariyên şehîdan kirin û gotin ew ê heta dawiyê têbikoşin û xwîna şehîdên xwe li erdê nehêlin. Ne tenê li Kobanî, merasîma sersaxiyê ji bo malbatên şehîdê Sorxwînê Rojhilat û Azadî Dêrikê li kampa serdem a Şehba jî pêk hat. Bi sedan koçberên Efrînî û xelkên Şehba ji malbatên şehîdan re sersaxî xwestin. Li vir jî kesên axivîn gotin em xwediyên şehîdan û em ê li ser ya şehîdan têbikoşin û xebata xwe bikin. Yek bîname hebûna me ye. Yek bîname eskirina me, adristbîna me, di xeta van da dimeşe, ab xeta şehîda da dimeşe, ab rastî jî em bi ser ketine. Civaka Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê tê hedef kirin. Erê hebûn û tilebînê ye. Ji bo vê jî gerek bersîvê wê pir giran bê. Na tenê biaxaftin bi ziman, bi bîranî têrê Li taxên Şêx Mexsûd û Eşrefî yên bajarê Helebê jî merasîmên sersaxiyê ji bo şehîdan hebû. Meclisa malbatên şehîdan ji bo Şervanê Qesedî Mihemed Şêx, fermandarê Sorxwînê Rojhilat û Azadî Dêrikê merasîmek li dar xist. Şeniyên her du daxan û gaziyên şer di merasîma sersaxiyê de dest nîşan kirin ku vînawan ji çekên dagirkeran bihêstira û tu kes nikare gelê li ser şopa fikrê rêber Abdullah Öcalan dimeşe tune bike. Siva jî roja reş e
و همو إيريش لسر مهنة جبر في أكيجي هفال برخدني جران لهمبر في أكيد دن جبويجي هفال دبقى أم تم حاضر بن أب ما هي كيراشة أب ما هي قامبلوية لهمبر في جرك تكوشينك أم تكوشينك هرتم مازم بكين أم برنتر بكين بدل جران أمي بدل لبر أبو جارخا جبو في قالي قشتي فداكر جبو أميرو آزاد جام بكين جبو جباقة كردستاني هشياريك همي ملت تف ويبر خدانية كر طبي إيرو دوزة آزادية ودوزة که نبس كردستاني دوزة که رجال نافين دوزة که نافنتاوي هروها مجلس مالباطن الشهيدان نافچيا چلاغاجي جبو شهيد وائل محمود و طارق بها الدين كوني سرساغي ودا بيك هاتين كانتونا جزيري جي سرساغي دانا مالباطن هردو شهيدان و گوتن او سري لهم بر إيريشان ناطوين او برخودان ديب سركفتني تاجي دار ببا مرتاحة بحياتي وبالسلف عندي ولد من يقوم تقوم روحي وقلبي يقعد كل قطرة من دم شهيد سقت شجرة الوطن فارتفع شامخا لنافچه الچ یا ارزنگان یا باکوری کردستان ده مادنا زیر ده آخشامتی ده انجاماویه که ده نه کس دبن آخی دمان او هینا جی نهاتن رزگار کرن هر وها مترسیا هری مزن جی اوکو آخا جهری باندورا لچمی فراتی بکه رادار او وزیر ترکیه دبیشن حیانها لسر چمی فراتی مترسی تونه او جهن در بازبونا چم هاتیه گرتن لنافچیا ایلیچ یا ارزینگانی یا باکوری کردستانی دمادنا زیرده شمتینا آخرو دا İki kapının arkasındaki benim ismi görüntü. د سالا 2022 ده جهه مادنی کو ماده یاسیا نوری لخوزای بلا بوبو سیمه هات بو گرتن لبشتی سیمه هان دی ساعت وکرن او بخورا کراستکی مزن آنی آخا کونی زی 10 مليون متر کابا دگیلیه ده قادگی 800 متری بلا بو ده همان دمی ده اف جهه مادن زیر 700 متر دوری چمی فراتیه مترسی هنه دبکو اف ماده ینسیان نوری تبلی آوا چمی فراتی بویه لگوری رایدارین ترکیه نه کس دبن آخه دمانه و هینا عقوبتا و ندیاره. Aradığımız işçilerle ilgili bir detay paylaşmak istiyorum. هروها وزیر کار هندرین آترکی علی یرلیکایا درباره بویری دا خویانی دا. علی یرلیکایا دیار کرکو جبو ریزگار کرنا کسین دبن آخی دمانه خباتن لیگری نهاتی دست بکرن. هروها لگوری وزیر کار هندرین کو دبیجه ریل بر درباسمونا آوا چمی فراتی هاتی گرتن. Konusu değil. Olsa bunu size açıklarız. Şu anda Fırat Nehri'ne... لآلیه دنوالیه ارزینگانی حمزه ایدوگدوژی درباره بویره دا خویانی دا و لسر چمی فراتی جی افتشت آنی زمان. لچمی فراتی روشک مترسیدار تونیه. جبلی شمتینا آخی تو پرزگریک تونیه. لگوری وزارت هاویر دوری جی دیار کرکو لچمی فراتی هن خالین سرکن نمونه هاتیا کوم کرن و آنی زمان کو حیان ها تقری جیل چمی فراتی تثبیت nekarına. 6 Şubat depremlerinden sonra gündemden Erdinaz Süleyman Pampalji balkşan de ser xatariyal ser çemi frati و ev hişyari da. Heger ev axa şameti tevli nava çemi frati bibe, de karaseteki mazın çi bibe. ev axa çan dünyaya ku mixabin jbo legeri naziran hatiye valakirin. Heruha jbo berhem ani naziran مادهین جهرین و کیمیاویتین بکار آنینه. سلیمان پامپال آنی زمان کود و یکسر ریل بر آخا جهرکری بگرتن تاکو نچه آوات چمی فراتی.
telefon etti. İnsanlar artık yaylaya gitmek istiyor. بله هات راگاندن کو د لیپرسینا حساسا لمادنی هاتیه دسپیکرین ده 4 کس هاتنه بجاف کرن دم پارتی دیار کر برپرسیاری وی کاراساتا پیک هاتیه دستاداری فاشیست یا AKP او جبو تثبیت کرنا بویر او برپرسیاران پیشنیازنامه یک آلیکولنی پیشکشی مجلسا ترکیه کر. د چارچوبه لیپرسینا تکیلداری حزازا المادنا زیران یال نافچیا لجکی آ ارزنجانی هاتیه دسپیکرنده 4 کس هاتن بنجاف کرن. لقادا مادنی 2 پشتی نیورو لقادا که برفره حزاز چی بو. لگوری داخوانین رایداران نه کس دبن حزاز دمانه. حتی دیار کرن که هجمار زیده تره. خباتین لیگرین و رزگار کرنی در روژا دویمین ده دوام دکن. لی حتی نها جکارکران آگاهیک نهاتیه ورگرتن. Laliye'den Hezaz Almaden'i rel bertekin tündvekir. Değerli halkımız, şu an Endam u Rêveberên Partî û Saziyên Demokratîk xwestin biçin cihê bûyerê. Lê belê walîtiya Dêrsimê derketina wan ya ji bajar qedexe kir. Çar endamên Komeleya Mafê Mirovan ên ku dixwestin biçin Erzincanê hatin bincavkirin. Komeleyê bi daxuyanekê xwest ku endam û rêveberên wan tavlê bên berdan û biryara qedexeya ketina navçeya Ilîçê bê rakirin. Her wiha rêxistina Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan Dem Partiya Dêrsimê jî daxuyaniyek da. Dem Partiyê destnîşan kir, berpirsiyarê karesata li Îlîçê qewimî desthilata AKP'ye wiha got. Ev astenkirin jî dişibe astenkirinên ji bo bûyerên din. Ji bo mezinkirina sermayeya alîgerên desthilatariyê li ser erdingariya me talanê dikin. Dixwazin encamên vê talanê ji rêya giştî veşêrin. Di vê çarçoveyê de ji bo rewşa bûyerê were tespîtkirin û berpirsiyar bêne eşkerekirin, pêşniyaznameya lêkolînê pêşkêşî meclisê hate kirin. Serokvekilên Koma Dem Partiyê ya ku pêşniyaznameya lêkolînê pêşkêş kirin wiha gotin. Tevî hişyariyên hin odeyên pêşeyî mirovên zanyar, aktivîstên ekolojiyê welatiyên li herêmê û parêzeranê şîrketê xebatên xwe domandine. Jaliyê Partiya me ve jî mijara lêkolînê gelek caran hate rojevê. Lê desthilatê û hişyariyên me li ber çavan negirtin. بله بینرین هجم لوردگیشین داویا بلتنا خویا داویا روشه و دبیجین حتی صبح جاری کردن ورین پیشیا و ببینن دنوا خیر و خوشیده ارشاد و بختار